Hvala ti. On je jedan od najboljih rođaka. Jel? Hvala ti za sve ovo u moje ime. Što si uradio danas. Vazdavi hvala. Svaka čast. Svima koji ste došli tu. Svi ste dali svoj doprinos. Bravo i sa srećom. Snimaj ovo banju. Ovo je melem za dušu. Kraćuđer. Ajde učini na volju 5 minuta. Kome si igra? Ko igra? Ja igram i... Brke traži, zove Mikana. Najdar, bravo. Ova čita mora. Mora. Joj, ova traži mnogo. Sad će doći Mika, sad će doći. Sad će Brko doći. Prva frula Crne Gore. Jeli? Kako je jeli? Če jedemo gdje se frulaš, kakva je prva. Ali prva. Pa nikad ne frulaš tako džisi. Znaš ti da se na puno i ti. A, kako ne znam na ti. Dobro, možda se prvo. Znači. Čekaj još jedan instrument da nađem. I sa frula, ja? Ja bi zato da djecu pole čovječe brzo. Ajde, pika, pika,